Juan Juomo Banta Karina. Shalom. Bapa inang sini ke kelengan nami marang idikepi merbekas. Bersampang dekat merloloa tengok diri. Buiding kita pejumpa ibas acara pepalum ate. I kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Nderang makdengku pesakat kami sukuten keluahanen. Mersodip mo kita asa datong dengan itendi perbadiai kita. Ale bapa nami si permase ate, pasu-pasu mo kami, deket tegu-tegu mo kami, ibagasan tendim simbadia idi, ibas suku tenenda. Amin. Renungan tasi darien, ibuku renungan wasiat nai si merjudul, Dua Mata Kepeng. Bage sinido kelapihan simbadia, imosi tersurat i Yohanes bindu 16, ayat 16 soh ayat 24. Janahanat sebagai pusat perenungan ta, imosi tersurat i ayat ke-20 kan si mendok. Entangkas mau kubagah kenta bakene, tangis mo kene janah deru-deru, tapi lolo mo dunia en. Bonek ngokene, tapi gabe mo bah mo bonek aten dene, gabe sampang ate. Ale karina dengan sada kepercayaan. Lot mo sada kalak si ratih deket daru sini balena, nggo 8 tahun memema si kedek-kedek ibas rumah tanggana. Tahunen ratih mende dagingna. Daru deket ratih bersampang ati kalohon. Ratih memilih asa menubuhkan dukana secara normal, kumerna iya pot asa mengakapkan bernit sadakala inang tikan menubuhkan dukana. Simbernit kalohoni yakapkan si ratih. Simbernit ibe moba menjadi sampang ate ikan ratih deket daru boy mernidah abe anak membarani. Ale karina dengan sada kepercayaan. Bacaan si darien imo terpuk terenget perkiranaan Yesus deket sisinna. Ikani Yesus naing kisiapkan sisinna lako mersirang deket Yesus. En naing peteridahkan kematenna si merembahkan bonek ate mendahi sisinna. Tapi Yesus menegaskan kenah balik ngo iya mendahi sisinne. En naing memagahkan perkekena. Mula pemikiran Yesus hal biasa ngo mula sisinna merbonek ate deket mersampang ate. Si penting nakalon imo sisinne boy mengido pengurupin. Gego deket penjagaan si roh betuhan Jahobanai. Kenggeluhan endah dak lot dua sisi imo bonek ate barang pe sampang ate. Bonek deket sampang bage dua mata kepeng. Dua na boy ibedaken tapi oda boy ipejai. Si boy kita ulaken imo menjalosa. Kata ni Tuhan mengajarkan kita lako menjalo mendahi Bapa sini sorga. Asa ki pergegohi kita mendalani kenggeluhan bonek deket sampang ibas penari henta. Mersodip mo kita. Liasate mo Tuhan, geluh sini beremu, nang pesi patah sempa bonek ate bagi ma sampang ate. Beremo kami gegoh menghadapi bonek ate, jana beremo kami bisuk tikan menjalo sampang ate. Amin. Bagi mau renungan tasi darien, ulang lupa ki subscribe, like, jana ki bagikan beaka dengan tasi dewan kena. Merkite keni kita karinana enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa emosi memasuk-masuk kita karinana, Juan Juomo Banta. Shalom.